पाव विजय दिवस की थौरम मणिपुर दसु पांगथोखरे। लान तौबदा खुशु खुलाई यामना लेबगी वाखक नतना अखोइगी लानमी सिंगी थौना अमदि मथौदा पुनिंग चंगबा अदुना माय पाक पंगमनी हाइना गवर्नर अजय कुमार भालाना फोंदोखरे। अमदि दिल्ली दगी इम्फाल तमना साइकिल द शांति की पाउजल पुदुना लाक्लिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम की सोलबी ममा बिनोना मा की मचाना तेक्ता कायदना पोंगनफम लमदम योरपा खौरांग नंगाइरी। खुरुमचरी ISTV की पाउ मियंग ताबिरी बसिंग बुताम नोकचरी हौजी पाउ संतोन पिजरी। लिसिंग चमापल हुंबुद्रा माथोइदा इंडिया पाकिस्तान सोंगना खिबा लानफमदा माय पाखिबगी नुमित विजय दिवस की थौरम मणिपुर दसु पांगथोखरे। मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम द पांगथोखिबा ngasi की थौरम अतुदा गवर्नर अजय कुमार भला, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, MLA सिंह, सिविल आर्म फोर्सेस, पैरामिलिटरी अमदे स्टेट पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल कयाना सरुक याखि। थौरंग मरी लेना गवर्नर अजय कुमार भलाना ngasi नुमित असी लिसिंग चमापल हुंबुद्रा माथोइदा इंडिया पाकिस्तान की लांदा माय पाकपगी पुवारी की ओइबा थौदोक अदु निंगसिंगबा नुमितने। नुमित असी लानमी खक्तगी माय पाकपा नतना इंडिया मियामगी माय पाकपने। लानफम अतुदा इंडिया की अपुनबा सक्तमगिदमक थवाई थाख्रबसिंगदा अखोइना इकाई खुमनबु उल्ले। नुमित असी पालन तौबना अखोइगी तुंगी हौरक्लिबा यंग जनरेशन दा हौख्रबा चहीसिंगदा करी करी लान सिंग थोकी हाइबदु निंगसिंगहनबने। हंदक्तसु ऑपरेशन सिंदूर पांगथोक्तुना लेबाक असिगी लानमी सिंग थवाई थाखिबने। लान तौबदा खुशु खुलाई यामना लेबगी वाखक नतना अखोइगी लानमी सिंगी थौना अमदे मथौदा पुनिंग चंगबा अदुना माय पाकपा ngambani हाइखि। मणिपुर की नहा ओइरिबा मियोय मापन्ना हंदक्ता इंडियन आर्मी दा कमीशन ऑफिसर ओइना चंखिबसी लेबाक असिगी चौथोक चनिंगाइने। इंडिया की डिफेंस दा लेरिबा सिंगदा मणिपुरी सिंगना लौरिबा थौदांग असि चौथोक चनिंगाइने। स्टेट असिगी सु मणिपुर पुलिस, IRB अमदे अतै सिक्योरिटी सिंगना लमदम असिदा मियामगी लंथुम पुंसी अमदे लॉ एंड ऑर्डर ngaknaba hotnabada लौरिबा थौदांग सिंग असि सिंगथानिंगाइनि हाइखि। I also commend the dedication and recent efforts of Manipur Police, India Reserve Battalions and other security forces who have worked tirelessly to protect lives, maintain law and order and uphold peace in the state. Our state forces and village defense forces too have shown remarkable dedication in supporting stability to safeguard our communities. Their efforts alongside those of our national defense forces contribute immeasurably to the security and resilience of our state. On Vijay Diwas, we also remember our veterans and ex-servicemen whose service continues to inspire younger generations. Their experiences and values continue to serve as guiding force for the nation. As we honor our heroes today, let's reaffirm our collective resolve to support our defense and security forces, uphold national unity, and work together for peace, development and progress. May the ideals of courage, sacrifice and patriotism that define Vijay Diwas continue to guide us as a nation. मतम लेरिंगैदा क्लाइमेट रेजिलेंट ओइनबा पुन्ना होनामिनबा तंगाई फदे हाइना गवर्नर अजय कुमार भलान ngasi सिटी कन्वेंशन दा पांगथोपा वाटर सेट महोत्सव की थौरम दा फोंदोखरे। स्टेट लेवल नोडल फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट ना सिनबा थौरम अतुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल सुसर याखि। थौरंग मरी लेना गवर्नर अजय कुमार भलाना मखा तारदुना वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट की थौरम असे खुल खुदिंग की पाइखटपा ओइथोक्लोय सेल चंगदना यामना लाइन पाइखटपा याबा मरमना डिस्ट्रिक्ट खुदिंग की DC सिंगना वाटर सेट मैनेजमेंट की कानबा मियाम द खंगलगा मतौ तमनबा होनबना फगनी। वाटर सेट का लोइनाना हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर नत्रगा अतै डिपार्टमेंट सिंगी स्कीम सिंगल लोइनाना चटमिनबा कानगनी। वाटर सेट थंबना लौ सिंगुदा कानबा कया फंगबा खक नतना लैहाव मांगहंदबा, इसिंग मरांग काहनबा अमदे मालेम की होंगलक्लिबा अइंग असादगी सु ngakthokpa ngamgani। अखोइगी अकोइबसी मसामौ फना थंबदा अखोइ पुन्ना सरुक यामिनबा तंगाई फदे हाइखि।
should not be treated as a ceremonial event only. It's a collective reaffirmation of our shared responsibility to conserve our natural resources and to safeguard the future of our rural economy. It should not be seen as a government program only, a government making efforts. Government is perhaps only showing as a demonstration to all of us. Every citizen has a role to play as a guardian of water and soil. Our youth can lead Manipur towards a water secure, climate resilient and prosperous future. Let's envision a Manipur where every village is water secure, environmentally resilient and economically self-reliant. Where watershed development is a shared mission rooted in community participation, strengthened through convergence and sustained by responsible citizenship. And let's do it before it is too late. I call upon all stakeholders to work together with dedication and commitment so that Manipur emerges as one of the best performing states under not only this scheme but in other schemes also, setting an inspiring example for the nation in natural resource conservation and inclusive development. lamdam asigi oiba tangdu leitadaba phibam asida tungi mirolgi damakta ing tappa nungayai phabe lamdam amagi damak Delhi dagi Imphal tamna cycle da santi gi paujel putuna lakliba transgender malem thongam gi sholabi mama binona mahaki machana tekta kaidana pongna pham lamdam yorokpa khorang na ngairi hiram asida paudam mama aine ujil lajribi mafam asi Imphal East ki manung chana laiba hangang kendra manung laiba maiba khul mayai lakai dani haukibo October gi tang ani dagi Delhi gi jantra mantra dagi Manipur tamna shanti gi paujel purna second thauba haukiba malem thongam gi yum dani hairiba shanti gi paujel purna lamdam as amutang ni tandu laitaba lamdam ama ohenna bagine wakhalon da cycle thoriba malem thongam gi yum adu matau karamna mahaki apokpi mamana leli haibado ISTV na mayam gi damada akhanna na pujariba semyam punam tangi milas bibi doctor dana cholaga leiriba ibu huntuoga sakani hairi sipu salo Imalai baki na hena lura bani na zalo haidana ina adum thado khrabani jase ai juwara chuwana asi ba khangi ida ki bhona gadra chata leita bagi bhona gadra leikai mi si mi na singen thodang gi bhona gadra yam wana leli aisu mayam gi ni hairaga de su lelage hetan leli si mai na khangi ai chi huji sidai mayam na kari khanbi doi ba mana kamai lak tori ba haibadu di line tambatu yengminarasi mayam gi ne na thoni na thora mi na pale dana sibaina phadana punna laikai wa thoi do saru chalo sakani na salabani na salo idana sum thado ki bani aina mayam gi ne haibadu dai ka thoge dana haidana dumaina sakhi bani maji Delhi da ke samagi ni haidana chakhi bani adubu mana salandai matamda sholabi ma si ekoi miyamna khari yeng hibiram haina pere sinarami agi naw malem thongam na chamsili basi masagi marna yinate khigi lebak miyam gidamuktani masigi dakte ekoi na inawo tekte kaitaba shoda pinabi borsanu khallu besu ekoi guma amana lama phangada jumandi adumana tawthari thabaksi tasena haragadi yana maman wangba yamna isang thawba adumba irebaki chawr yumbirel amani habse tasena magi mayam ba moina aina hajani ahamba BP stroke to pakanda ju indamda gi matamne akhoi imung na hana thengna dana mapasina okto he halakpaga koje koi naraga mai toroga pukhatle mase adudagi magi malemgi mi singdu toro mai khangna jana ba singdu toroga hidak langthak lera kholaktuna toroga ne hidak chabadagi hojik si phibamje yaura ine mase du malemje lebaki ne na lan torokpadagi lebaki ne hanana sab yungna laigare akhoi mara pai bi mayam su magi manakta change haraga mara pai bi mayam group se hongnaraga changma matam sida malem nang chara hem basi to nangi imagi phibam se yam thina lure nangi wakhanda gi su nangna hanjalakta badagi nangi wakhanjina su masi BP stroke tawgi bani kap tana laibadagi aduna akhoi mera pai bi mayam nangi khong kolaga haijaro haijo haijarage na akhoi secretary president kai yauraga changaga bo haijara bane ba adumana khanara khige di hairaga mase magi wakhanna adum
इरैबाकीदमक्ता अइदी कथोअनी इदोमचाना हायरगा मासे अदुमाइन तौरगा चप युंगगा अदुम लैगरे मागी वाखंदा हजिक माना हजिक साइकल थौबा चटलिनेना साइकल थौरगा थोलकनेना हारिसिसु मणिपुर से मैतैना लोइना फावरगा चटपा यारे हाइबगी वाखलोंदने माना थोलकनेना हारिसु अदु माइपाकना माना साइकल थौरगा मणिपुर हलकपसिदा माइपाकपसु ओइरसनु मालेम थोंगाम के अपोपी अमदी माइके यसोंगे मियाम असिना पामनरिबदी महाके अपोपी ममाना भाव पैरालाइसिस तौदुना तारा लैरा भावता मराइबाग मजातीने हेले हाइदुना महाके ममा भाव तुंगोइनरमनरगा शांति की पाउजेल पुबो ओइना महांग साइकल थौदुना चलिबा असिदा लमदम असिकी मियाम अमदी मरि लेनबसिंगना खंगबिदुना लमदम असे अमुक्तंग शांति हंजनबा दु पामनहौरी ISTV पाउगेदमंग सगोल सेम संजोयगल लोइना पाउदम जरिब कर्णजित माइबखुन माइलेका इम्फाल ईस्ट Cycling for Manipur Peace Taiba Timda Ing Tapagi Paujel Puraduna Delhi Dagi Manipur Damna Cycle the Kongchalak Liba Transgender Social Activist Malem Thongam Hayeng December Taragareta Impal the Tungleranaba Torang Toramba Do Mahaki Hakjangi Pibam Kudong Chada Bakara Lebana Makata na Kohima the Lataraga Hayeng September Taragaretagi Oina Nagaland Taduk Naba Torang Tokre December Taragateriki Yupung Nipalda Manipuri Cultural Society Gimhu Chingaloinana Kohima District Police Headquarter dagi Manipur gidamak flag off tawduna Malem Thongam bulam tharakani numit asimaki nungthil pung amataba matamda Maugeta Manipur State Police ki team amade Maugi khunja singna Malem Thongam bu taramna uklaba matung numit asid Maugda legani aduga thangnapa numit December taraga nipan ge ayuk pung nipal taba matamda Mau thadoklaba matung Senapati District Police Headquarter da nungthil pung ani taba matamda thungani Mathangi numit December taraga mapan ge ayuk pung nipal taba matamdagi Senapati Thadоклaba matung Kangpokpi District Landuna nungthil pung anida Sangmai Police Station da thungani Mikup khara potharba matung amuk khongsalakuna nungthil pung mari phawbagi manungda Kanglagi Version Gate ta thungduna ibudau pakhang ba khuramduna khongchat asima pung phana loisinaba pandam thamli hairi Saya Kohima-dagi Mauget Paula Pakatamsida ay Punipan-dagi Tagoduna kitang labida kaida ay mafamafam-dagi mi karasuli direkto bukotba bin macam-masa sulay bina maram-marakada mama garda ay si Mauget ay uzagani mafam-dida ay bilang-dida mga police department ki officer-sin yaw na mafam-dagi nangkahit silinaw sin ay mo resipto bibigni then I did sagot sin dana ay Senapati da hon tawragalay gani then 19 dana Senapati-dagi ay Punipan-dagi start tawragoduna Kangpokpi power babatong until kung hawagi manungda ay kamda di Western Gate at sa pagkakita na ay journey as di kung paano ba sinabagi na magda kumain na ay sabsabat orang ay jare Civil Service Exam Thaning Balerga Su Selgi Kudong Chataba Labor Maramna Course Amadi Class Yauba Ngamloidaba Singidamak Manipur Lengak Amadi ALS-IS Delhi ga Kusham Narga Pangthokliba Full Scholarship Course Asina Kudong Chapa Phangali Haina Education Department ki Commissioner cum Secretary Ningthaujam Geoffrey na Phongdorakli Waphamasi Manipur Lengak Amadi ALS-IS Delhi ga Kusham Narga Porompata Labor Modern College da Chathaba Hogadoriba Full Scholarship Course ki Mangoinana Pangthokiba Baugi Mifamda Phongdokibane Ningthaujam Geoffrey na makha taraduna UPSC MPSC na chingbagi exam thaningba leragasu selgi khudongcha daba thengnabana maram oiraga makha chathaba ngamkhidaba kaya adu hairiba scholarship course asina khara makhaiti mateng piragani thajai masidanatana exam asi thana honabada difficulties challenges kaya ama face tawbasu masing yamlibani Laibak Padana Hanba exam Tabada Paukibasu Adumaklay Adubo Hanjin Tharaga Paubangam Dabakaya Adu Sel Toktabana Maka Taningba Leragasu Taning Naba Singe Tanaba Singe Oina Hariba Scholarship Full Scholarship Asina Karamakadi Sapa Lagani Amade Scholarship Course Asiki Oina LSIS Delhi ki Khwaidagi Matik Chaba Oja Singna Takpi Tambigani Haike Mahanamakha Takibada Manipur Lengak Amade LSIS Delhi ga Kusham Naraka Jathagadoriba Full Scholarship Course Asigidamak December Taragatar Marida Pangthokiba Entrance Test Adugi Result Lagliba December Taragani Panda Laukthok Lagani Conduct Tokiba Exam Asida Schedule
ट्राइब शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन सु थमले लोइनाना माकी मतुंग इना फर्स्ट अहानबा महैरोय चनीदा फुल स्कॉलरशिप पीगनी चादा चामा फ्री ऑफ कोर्स तंबिगनी अनीसुब स्टूडेंट चनीदगिना चनियांखै फावबदा चादा हुंबुद्रा मंगा स्कॉलरशिप पीबगा लोइनाना मथंगी स्टूडेंट यांखैदा चादा हुंफु अमदे मथंगी स्टूडेंट यांखैदना अमुक चादा यांखै स्कॉलरशिप पीगनी हाइखे पुन्ना था तरागा माथोगी कोर्स ओइगनी हाइखिबगा लोइनाना प्रिलिमिनरी एग्जाम थाबा अमदे तांकक की ओइना थागदबा एग्जाम सिंगी तंजासु पीगनी हाइखे अखोना सिगी एग्जाम थारक तब सगी शाले तबेलु वादा थारक दगी एग्जाम से हंजन थारगा मेबी सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट हंजन थारगा लास्ट अटेम्प्ट खंबसु याय सो मेनी केसेस को इंडिविजुअल केसेस मैम लाइक मोइना फेस तब सगी युम दगी मतम दगी सगी थबक तौसु नते पेरेंट्स दगी पैसा कौदोइनी हंजन फारोक प्रकार खलक प्रकार दगी पैसा कौदो इकाइबा यावकबी केस यावकी डिफिकल्टीज याम लेबने बिना सादा सिंह है कदब थेंग हाई दा सिंग फेस दा चंगे खलक हाई डिफिकल्टीज ओवरकम तब होनबा अदु कपड़ा सेपी के तरीके से कोई टोटल ऑफ 400 स्टूडेंट्स मेरिट बेसिस से सिलेक्ट तौबनी एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरे मखोली फंगबा मार्क्स की मतुंगिना प्लस कमिंग प्रोग्राम सु ओइबनिना साइगे कोई मार्क मतुंगिना फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स हाइबो तारि सिदा कोइना फुल स्कॉलरशिप पीगदे नाकालमरोमदा मॉडर्न कॉलेज दा पांगथोकदौबा सेमिनार अदुदा स्पीकर ओइना सरुक यारिबा LSIS दिल्ली की चीफ एजुकेटिव डायरेक्टर मनीष के गौतमना महरोय सिंगना थेंगनगदबा डिफिकल्टीज सिंगदगी खरमखै शाफनबा हाइदुना लैंगा का ALS का खुशम नरगा पाइखतलिबा खोंथांग असिदा खुदोंग चाब लौबी हौ अमदे मणिपुर लैंगांगसु असिगुंबा कानगदबा खोंथांग असिदा सरुक याबिबगिदमक थागतबा फोंथोकले Talented youth, deserving and needy students can be given supporting hand by government and by ALS, and in future we will have some successful candidate, and their success in this competitive exam will fuel the fire and will definitely touch, move and inspire many other from different community to get into the mainstream and to contribute back to society, contribute back to for the country. Our focus will be that all participants of this course should qualify some or other competitive exam, and if they are not able to qualify any competitive exam, at least whatever they opt for in life to earn their livelihood, remain a good human being, a good citizen who is contributing effectively. अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मरी लेनाबा चयोल मरी सूबा की रिपोर्ट वेटरनरी डिपार्टमेंट ना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सेक्रेटरी दा रिपोर्ट पिखतख्रे सोन की बाद डिस्ट्रिक्ट अहुमदा मखा ताना लायोंग असि लेबा थेंगनखिदे हाइना रिपोर्ट असिना पल्ले वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी मणिपुर की सुपरिटेंडेंट स्टेट नोडल ऑफिसर अफ्रीकन स्वाइन फीवर कंट्रोल रूम डॉक्टर आर.के. लतासनाना वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की सेक्रेटरी दा लमदम असिदा लोइनरिबा ओक्ता लायोंग ओइना संदोरखिबा अफ्रीकन स्वाइन फीवर न सोन की डिस्ट्रिक्ट अहुम चुराचांदपुर कक्चिंग अमसुंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना थासी की तांग तरुक्तगी तरागनिथोय फावबगी चथखिबा सर्वे की मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट अहुम असिदा पाइखतखिबा अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कंट्रोल कंटेनमेंट अमदे इराडिकेशन की थबकसिंगदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना ओक्लोइबा युमकुंदा ओकुनगा हुमदोगी सर्वे तौखिबदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर की लायोंग लेबा अमता थेंगनखिदे मरी लेनबा फिट अमता मांगनखिबा लेते इम्फाल ईस्ट की ओइनासु ओक लोइबा इमुंग 490 ओक मसिंग 2,253 सर्वे तौके अफ्रीकन स्वाइन फीवर लायोंग थेंगनखिदे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु थेंगनबा लेते हाइना रिपोर्ट अदुना पल्ले मणिपुरना अंगांग पोकपदा सीबा की चांग मॉर्टेलिटी रेट यामना हंथबा स्टेट अमा ओइरबसु मणिपुर की ओइना अंगांग लिसिंग अमा पोकपदा अंगांग अहुम सीरिबा असिसु पुरा हंथहनबा मथौ ताई हाइना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मणिपुर डॉक्टर एन हेमंत कुमार न फोंदोखरे वाफम असिंग असि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस अमदि स्टेट लेवल सोसाइटी NHM मणिपुर न सिंदुना ngasiदगी हौदुना थासिगी कुनगहुमदोय फावबा चथगदबा नेशनल न्यू बोर्न वीक लिसिंगनी कुनगमंगा कुनगा तरुक हौदोकपगी थोरमदा फोंदोखिबने NHM कॉन्फ्रेंस हॉल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस लंपेल पाता पांगथोकपा थोरम अदुदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस
Dr. N. Hemantakumar, State Mission Director NHM Dr. M. Dinesh Amade, Director Family Welfare Services Dr. N. Binona Sarukyake. Pokpada ngairiba angangsing nadanaba amade nabadaki ngakthoknaba pandamda pangthokliba National Newborn Week asiga mari lenana Director Health Services Manipur Dr. N. Hemantakumar na pangthokliba National Newborn Week asigi maru oiba pandam asi miyamda mapung phana khanganbaga loinana hygienic amade non hygienic asi phajana khangba mathau tai angang sibagi chang asi maru oina chahi mangagi makhata leiba angangsingna chada yankhai oiri aduna infection yauna hiram kayada ningthina yengsinduna khudong thiba kayadagi ngakthok hongnabagi damak hospital da angang pokpana khwaidagi afaba oi haiki newborn se am kanna khoina care lowi maram se maru brain ki development ne magi metabolism ne aduga loina na magi immunity se yana fast growing stage ne ba da high posida insan lamtang le yu da ya long time sequely hoiba so I don't know makhani mayam insult mayam se masi khoina khoi hospital base care ajana structure ne care loraga di hari ba khudong thingai lena si preventable ni lo ngakthok pasu ngamgani loina angang tung na magi development se masi khoina assure to ya basi care se ban dokana duna khoi newborn baby care have se yamna maru ba khoi step amani tungi future jati gi health ki dongta haiba adugi pandam du da khoina ngasi gi thoramasi pangthok sabani Lamda masigi maite bangal furutagi Muhammad Jakariana NDA amasung IMA dagi mai palktuna Indian Army da commission tawrakhibada miyamna thagat paphongtok narakli Imphalis district ki Yairipoki Tulihal Mayai Lekai Hairong Lambi dagi Alhaz Muhammad Ashraf Ali amasung Mamtaz Begum gi machanupa mangagi iton tonba oiriba Muhammad Jakariana laibak asigi handakta Indian Military Academy da cadet Jamri Marfudra Mathoigi passing out parade pangthokibada saruk yapa ngamkiba National Defense Academy NDA amasung Indian Military Academy IMA dagi training loiraba cadet ama oiduna Indian Army gi Artillery Regiment ta commission tawkhibani Lieutenant Muhammad Jakariana phongdorakibada matam kuina honarakiba ama mai paktuna NDA amadi IMA dagi training loiraga Indian Army da commission tawbangambasi nungaiba mikup ama oibada natana laibak asigidamak thabak tawba phanglagani khanbada nungaiba phawi NDA dagi discipline leadership amasung character karino haiba khangbangam kibaga loinana IMA dagi operational environment karamna lamjingani haiba khangbangam ki masina daita khangba officer ama oibada mateng chaun oigani artillery regiment ta commission torokpa asina regiment asina lawrakkiba thodang adubu ikai khumnab utpaga loinana makhata nasu regiment asigi leijari bachatna kanglon amade magun khangna thabak tawba ngamna hotnagani phongdokki Tabakta chilhau thidraba work culture leiraba matamda chawkhatpa khunai ama oibada natana khumang chawksinba lamdam ama soidana oirakani haina Moirang SC ki MLA Thongam Santina phongdokre wapamasi ngasi MLA gi machanupa Thongam Nelson na sponsor tawduna Moirang kaithel da kaithel phamliba mayam gi thamliba potchai sing ahing kaithel da yarektuna sangba amadi potchai thangduna imung manung punaba hotnajariba mioi tarada makoina kaithel da ahing yarekpada ahing Khangba Kharadang Oirabas Mateng Oinaba, Ningthamgi blanket amamam MLN Kushinabaki Toronga Mari Lenana, Pongdokibani. Thoram aduda MLA Thongam Santina Makataraduna, Manipurda Matam Kharagi Mamangda, Mitop na Shinmi Oiramba Kaya Adu Ngasidi, Iram Damasigi Reicha Singna Oina Mahuchilak Basi, Lamdam Asida, work culture Lerakpagi Achoba Mamini. Chawkhat palamdam ama ohenbada thabakta chilhau thidaba mathau tai madumak moirang kaithel da ahing yarektuna awaba kaya khangtuna sinmi oiriba makoi tara asina moirangi lamyanba oiraga mioi kaya amasu sel tanba thoknarakani haibagi thajaba lei aikhoi shuba nombagi culture sagatuna chawkhat pakhunai ama ohelasi haiki Nomada Apaba Pataba Tidana, a coy Kunai Sokota Vidonta, work culture Lenova, Podariba Makoi Tarasida, a coy respect, a coy the Hum Doctor, Subsana Tori have done it, I the Manipur Pazamian, the Kalans and Nuse, as an Akoina Simissing more, along with Hang to Tangalagana, work culture, Lenda of Honavada, a coy Pulu Tondang Winancy, a coy Pulamatam Dada, work culture later, what of the Akoi Kunai says, Sokota the Mangin Tava, Kunai by the way doing that.
Sinmi amana ngasi MLA amadi machanupana makhoida utpiriba thogalon amadi pungning thogat pibada MLA amadi mahaki imung manungbu thagatpa phongtokhi. Indamthagi ingrab matam asida khara do voisu khogi ayingbasi kanagdumakta akhogi honorable MLA na akhogi harau rau lakpiduna akhoida blanket akhoi mi tara sida blanket ayingbasi gi ngakpona baina masigi damakta haninga leitana khoi honorable MLA bo haninga leitana thakatsari. All Manipur Art and Culture Students Union amak shuna sinduna taragatarelak suba ima singidamak mingthon bathoram ngasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokre. December taraga nithoi gi nupi lal numit ki thorombu ikai khumnabu utpaga mari leinana athoibi lamjing lamtak amaksu award listing ani kungamanga haina lamdamasida leiriba ima singna tongan tongan ba art ki lamda lawriba thodangbu ikai khumnabu utuna ima taraga nithoi da lengyan phi leina Chom amadi angamba sel kushinatuna ikai khumnabutki. Tharamadu the retired senior guru Jan MDA founder president MTDTS NPC Dr. Elam Indira. Aicho the Department of Dance and Music Manipur University Dr. Maikam Thoiba amadi State Kala Young Talent Awardee Thangta President Amakshu Samurai Latpam Abung Sharmana Chingbana Athoiba Mithung Sing Oina Sarugyaki. Tharonga mari leinana amak suna ima singidamak haina mingthon ba asi lamdam asida leiriba ima singna culture art amadi atai hiram kayada lauriba thodang adubu sakhangduna ikai khumnabu utpani lam kayada kathokpaga loinana achauba thodang lauriba lamdam asigi ima sing maruaina nupi khunaibu awangba thakta thangkatpa haibasti amak sugi pandamni aikhoigi matam matamgi leibaki oiba thodok wathoksingda ima singna achauba thodang kaya lauduna ngasi phawbada lakri asigumba ima singi thona khangba kanba kaya asibu ikai khumnabu utpa oina thoram asi pangthokpani haina wangangloi kayana phongdoknakhi. Tharonga mari leinana thangtagi State Kala Young Talent Awardee amasu oiriba amaksugi president Samurai Latpam Abung Sharmana ima singidamak haina mingthonba thoram asi nupilal ningsing thoronga mari leinana December ki tang taraga nithoida jahi khudingi pangthoktuna lakpani adubu leibaki oiba thingba leibana maram oiraga numit khara thingthana pangthokpani. Aikoi giram damasida nupi khunai maru oina ima singna lauriba thodang asi aduki matik singthabada loiba nairoi aikoi gi ima singna art and culture gi lamda matam sangna kathokpaga loinana makoina lauriba thodang asida lenga ki mari leinaba loisang singna sak khangbiba watpa ikai khumna bidriba ima singbo culture ga mari leinaba mairoi singi loop ama oiriba amaksuna thijinduna hairiba ima sing asida ikai khumna utpani haike. Manipur ki oiba state government gi aduga national gi thakta international gi thakta art asi tawraga su sigi maram jida karigumba phil amata da koi gi award na chingba kya se amata phangjadriba ima ben singche koina lekai lekai da adagi kachin koya da chatlaga koina thijaraga hairiba ima singjida koina honor tawbagi thauram dunia koina mamangai da kathok pikraba ima sing adu khatana tana art ki field da kathok piraba ima sing dijida koina student union se koi gi culture gi oiba student union oina laibanina culture da base tawraga hairiba nupilan thorom ga mari lainana koina amaksuna tara tarilak suba ima sing gi damak haina mingthonjaba thorom asi koi ngasi si pangthok sabani. Tungda tongan tongan ba culture gi lamda jagoi sei IB Shumanglila theater film media ki lamda amadi atai lam singda matam sangna khongda raklaba ima oibi nupi taraga hundoida lengan phi leina chom amadi case award piduna ikai khumda putki. Production unit amadi citation khusinabi lengyal amadi sen gi mana loina na chom citation amadi case loina oiramba loina na production unit ta Mathangda Goksinjagi Mayang Lambam Wangmayum Ajijur Rahman alias Tiger Haukiba Ing Lisingani Kunga Humdoidagi Lisingani Kungamani Pauba Pambaina Luchingba UNLF ki member Oina Thabak Torami Mahak Party Asiga Hiram Amatada Mari Leinadre Haina Pambaina Luchingba UNLF ki Department of Publicity and Education ki Secretary Jarai Rongba Thauchom na Khudyak Piduna Thadorakpa Cherol Amana Phongtorakli Cherol Asnamakha Taraduna Ajijur Rahman alias Tiger Party ki Chana Kanglon Ngak Pangamlak Tabadagi
तांथोखरबा मियोय अमने महाक हौजिक मियोय खरकी खुदपु अमा सेमगतलगा चथरिबा थबक थवोंगसिंग असे पार्टी का करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे टाइगर न एंटी सोशल ओइबा थबक थौरम अमत तौरोइदबनी करिगुंबा महाक अमसुंग महाकी खोंगबुना एंटी सोशल ओइबा थबक तौरबदे मराल अदुकिदमक पार्टी न चैराक पिगनी हाइना खंगलकली हौजी पाउगी मरथना तेमब्रे अमतंग लौमिनसी Free varicose veins consultation camp lakliba December ki tarik 19 dagi kun phawba ayuki pung 10 dagi nungthil gi pung 1 phawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana naba gi chang hantha li loina na dakpham su lehende adomna khongda singli chawthokpa gi layong asi leibiragadi khudong chaba si lobi hongna pagi damak Caesar hospitals langkol natraga pizariba contact number asida paw phawi rakna baganganjari होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयामा चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखनलि खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा ये मकी गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान पोकदबदगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदि नापतोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिना मतमदा कपांग अमुक हेना हेंगलदले नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्विक मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup ब्रेक मतुंगा मुकन ताराम दोक्चरी मखाताबा पाउदा नमथाक तौबा मदे नुपीगी इकाई खुमनबा तेमसिंगनबगी मरालदा मियोय अमा स्पेशल जज पोक्सो फर्स्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 1 मणिपुरना लेहन्नबगी फादोपिख्रे स्पेशल जज पोक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 1 मणिपुर आरके मेमचा की कोर्टना सेक्शन 417 आईपीसी की मखादा चही अमा अदुगा पोक्सो एक्ट लिसिंगनी तरागनिथोइगे सेक्शन 3 की मखादा चही कुन कैसुम संगदा अहक पथबक सुहनबगी फादोक पीख्रब मियोय अदुदे खाइदेम बिशेम्बोर एलएस सुरेश मैतै चही 93 अपोकपा खाइदेम रंजित मैतै इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा नोंगदम मनिंग लेकाइदगिनी हाइरे कोर्ट नमरा लेरे हाइना लाउथोख्रबा खाइदेम बिशेम्बोर की फादोक लाउथोकनबगी चथखिबा वाइल अदुदा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की माइकैदगी मियोय असिना चथखिबा क्राइम असे यामना साथीबा क्राइम अमने थौदोक अदु थोकिबा मतमदा विक्टिम ओइहोरिबा नुपी अदु सुपनगे चही 9 खक्तमक सुरीबी अमने मरम अदुना मियोय असि अहकपा चैराक पिफम थोए पीगदौरिबा मराल अदुना असिगुंबा थौदोक मतुंग तारकपदा अमुक हन्ना थोकहंदनबा खुदम चांगदम ओइबा याबा चैराक पीरगा अंगांगदा असिगुंबा थबक चथबा यादे हाइबा पारा ओहेंसी हाइना कोर्ट अदुदा हाइजरखी हाइरे नाकल अमरोमदा डिप्यूटी चीफ एलएडीसी इम्फाल ईस्ट की माइकेदगी मियोय असि चही 93 सुरे हौजिक मचा अनि लेरे महाकना अफंग थबक सुरगा इमुंग मनुंग पुजरीबनी महाकी लोइनबी हौजिक मसागी अनाबा अमग लोइनरगा हिंगलिबनी मरम अदुना मियोय असिदा इमुंग मनुंगी खल्लगा अहक पचैराक पीबीगनु हाइना हाइजरखी स्पेशल पीपी अमसुंग कन्विक की काउंसिल अनिगी वा तारबा मतुंगदा कोर्ट अदुना खाइदेम बिशेम्बोरबु सेक्शन 417 आईपीसी की मखादा चही अमा अदुगा पोक्सो एक्ट लिसिंग अनि तरागनिथोय की सेक्शन 3 की मखादा चही कुन अमगसु कैसुम संगदा रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट के फादोक पीख्रे लोइनाना फाइन ओइना लुपा लाख अमा थियन्ननबसु खंगनखे फाइन की सेनफम पीबा ngamdrabadi थामरी अमगसु जेल द लेहन्नबा कोर्ट अदुना खंगनखे
Laumi Singamai Merong, Manamasing Amadi, Chatok Putokpada, Apaba, Haksang Soktaba Amadi, Lepak Leho Manghandana, Akwegi Akwebasu, Manghandana, Tungkoina, Low Singu Tobaya Janaba, Hibasi, Laumi Sing Amadi, Akwe Kudimaki Togdang Lay Haina, Gebike Ulo Bisnupurgi, Horticulture gi Subject Matter Specialist, Dr. P. Vijayana Fongtokre, Wapamasi Farmers Training Program on Integrated Pest Management for Sustainable Agriculture, Hibihiramda, ICAR National Research Institute for Integrated Pest Management, New Delhi ki sponsorship ki Makada, KBK Bisnupur District, Utlaw na Sinduna, KBK Utlaw da Anirak Suba Oina, Anirak Suba Phase ki Oina, Numit Khumni Chupna Chathagadaba Farmers Training Program Haudokpada Haikibane, Bisnupur District ki Tongan Mamapam Singdagi Farmer Nipuna Saruk Yaduna Pangthokiba Training Program Aduga Marilainana, Subject Matter Specialist Horticulture KPK Utlaw Bisnupur Dr. P. Vijayana Makha Taraduna Laumi Singna Makoina Puthokliba Pothok Sing Asisu Aikoina Chabada Haksang Soktanaba Leibak Lehausu Manghandana Amadi Aikoigi Akoibasu Soktanaba Loinana Chathok Marangkaina Puthoktuna Laumi Singna Integrated Pest Management ta Sustainable Agriculture Gidamak Khanduna Training Program Asi Pangthokpani Training program asi loibaga makoina sizinanaba marumarang tilhak hidak amade sprayer pamsu lemna yentokani haina makataki. Low pathap sidaista agriculture bu hairo horticulture bu hairo lisang sitna kogi sustainable agriculture haina lakna bai damakta koina leina tina lakpa miyam ama natraga kogi pot thabagi kogi package of practices sing sidaista lisang sina sustainable agriculture da lakna bai damakta yariba makai hel hazard oigadaba natraga soil da mangan gadauba natraga biodiversity akoiba da laibada mangan gadauba low pathap sing jigi mahutta lisang sina sustainable agriculture culture biodiversity mang da bida akoina dum soil jida su go tharak pasidaista mangda da nabai da makta plant more protection gi measures ama oina koina integrated pest management for sustainable agriculture haiba training program si pangthok chabani People's Development Society na Sinduna Usha Silai Master Trainer Singda Usa Swing Machine Khusnakre Assam dagi Uma Thomas na sponsor Tauraga New Chekon da Leba People's Development Society ki conference hall da Pangthokpa Swing Machine Khusnabagi Thoram Aduda National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Regional Office Imphalge General Manager Parth Mandal People's Development Society ki Secretary T.H. Biramangol na Thorumgi Athoiba Mitung Singh Oike Thoramaduda self-help group Singda Swing Machine Khusnake People's Development Society ki Secretary T.H. Biramangol na NABARD ka khushan naduna People's Development Society na self-help group singi kuthangda mateng piba ngamba asina hingnabagi lambi piba ngambani khudong chaba mangjongna na phangkhiba amade nauna phangdiba singna thamoi singna niti niyom ngak na thabak tauksi honarabadi mai paktaba leiroi haike NABARD ki General Manager Parth Mandal na PDS na honariba miyamgi mateng pangba se yamna aphaba khongthang amane self-help group member na hangliba bank adugi financial literacy ki matangda kupna khangsi matam chana bank passbook update tobiu master trainer amadi self-help na account ki interest kaya laklibano karamna maintain togani haiba khangsi PMJJBY Pm-Istv scheme gi maramda khangbaga loinana enrollment tawraga scheme asina piriba pension ki kanaba tungda ahal oiraklaba matamda phangna phonasi haike सीविंग मशीन को लेके और अपना बिजनेस को बड़ा कीजिए, स्कूल को बड़ा कीजिए, सभी को सिखाइए और सभी को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में घुसाइए और सबको बैंक से डील कीजिए, उसका सेविंग्स बुक देखिए, आपका डिपॉजिट कितना है, कितना में लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट है, ये सब चीज आप लोग देखिए और सिखाइए सभी। जैसे मुमीना को अभी पता नहीं था PMJJBY, Pm-Istv ये सब करना जरूरी है। Dunster School of Business Switzerland na Transparency and Community Development Service da yumpham oiraga doctorate degree pibagaloina na Global Excellence Award listing ani kungamanga gimana khushinatuna ikai khumna ulakraba
ER Mohammad Riazuddin Khanbo Future of Lilong Development Association na taramna okre. ER Mohammad Riazuddin Khan Lilong Turel Hanbidagi Laikhidraba Maulana Abdul Qadir Bogimayum Amadi Hazibi Basirjan Bibigi Machanupa Halni Mahag Hauzik Manipur Lenga ki Power Department ta Superintending Engineer oina mathau tauribani. Foldana Sinduna Lilong Turel Hanbida Leba Darbar Hall Dangarang Numidang Pangthokiba Mahakpu Opagi Thorum Aduda Retired Principal Secretary KH MA Halim Saha Khengman GPG ex Pradhan Asem Ibomcha Amade Foldagi Working President Alhaz Abdullana Presidium Members in Oina Saruk Yaki ex Pradhan Asem Ibomchana Tha Sigi Tareta New Delhi da Pangthokiba Global Excellence Summit Lisingani Kungamanga Lilong Kendra da Pokjaba ER Mohammad Riazuddin Khanbo Excellence in Transparency and Community Development Service Haibihiramda Doctorate Degree Pibagaloinana Global Excellence Award Kusinarakibasi Kendra Ashikaki Natana Lamdam Asiki Yamna Chokthok Chaningaini Mahakna Lenga ki Thabak Tauna Miyam Gidamakta Taurakiba Thabak Thorum Singbu Khangbiduna Asigumba Degree Amade Award Asikus Narakpani Handaki Ashina Ahanba Oraga Award Kaya Panglakani Habigi Tazabale Haiki Engineer Iba ESC Hamdu Bajaram Adu Asidi Ana Tawjaru Thaba Community Service Masana Miyam with the Mukto Honam seeing Yaga Masana Tawjaru Thaba Mayam do Yaga Samsung and Stephen Nataga Robelli Award when the Pirapani Ninjari Bazari Seva Tokia Uta Manning Tungansi Nomagi Eba Voluntary Blood Donation Cum Awareness Program Amakaksing District ki Manung Chanba PST Wangu Laipam Chitek Laikaidanga Si Pangthokre. Thoramadu the Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch, Indian Red Cross Society Kaching Branch, Wangu Awang Chingya Youth Club, BBP Bisnupur Shakha, NSS Cell Kumbi College, Shayata Foundation, 46 Assam Rifles, Department of Transfusion Medicine RIMS, SBTC Manipur, MAX, NHM Manipurna Punakusham Natuna Pangthokpani. Thoramadu da Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ki Chairperson Mainam Ibemal, Indian Red Cross Society Kaching District Branch ki Chairman Dr. M. Rajkumar, Secretary KSH Dharmadas, 46 Assam Rifles F Company Commander Major Shivam, Wangu Laipam Chingya Awang Lekai Club ki President Warepam Sanayay na Atoiba Mithung Sing Oina Sarukyaki. Thoramatuda Nupa Kuntra Amadi Nupi Ama Punamioi Kuntra Gamathoina Lemna EPK Loinana Voluntary Blood Donor Khuding da Certificate of Honor Su Kushinaki. Dr. M. Rajkumar na Ngasi Siliba Asigumna Voluntary Blood Donation Sing da Voluntary Blood Donor Sing na EP Ribasina Hospital da Mathau Taba E Asi Panglibani Maramasina EP Bayaba Mioi Sing na Toraktuna EP Minasi Haiki. Agnes Maramna Chahi Asigi Miss Barak Takre. Mari Subas Level Barak Festival gi Miss Takrabe Agnes Maram Wilong Subdivision gi Manung Chanba Rajaimai Village Dagini Apokpa Apokpi Ming Mr. Luikang Amade Rights Kowi. Mahak Chahi Asigi Miss Maram gi title Sulo Bangam Kre. Contest Asigi first runners up Amade second runners up ta Miss Shangwiliu Abonmai Amade Sudijini Christiana Pankre. Makong Matang Tarba Sinda Sel Oina Lupa Lak Ama Makai Lak Ama Amade Lupa Lusing Kumbudra Manga. Crown Amade Citation Ga Kushinaki. Subtitle Singi Manasu Lautokre. The winner of Miss Barak. Tharon Baptist Youth Fellowship SBA Imphalgi Golden Jubilee Thoram ngasi Tharon Baptist Church the Pangthokre. Thoronggo mari leinana Administrator Reverend Asapau Malangmaina Ningsing Nungbi ama Maikom Hangdokpaga loinana Youth and Education Secretary SBA Reverend SK Gaichumina Jubilee Hall Hangdoki. Thoram atuda Administrator Pastor Reverend Asapau Malangmaina Pu Benjamin Pamai Pau Akampau Pamai, Reverend SK Gaichungay, Youth and Education Secretary SBA Lu Gaichikmay Gangmay Amadi Reverend Goipu Sertosu Sarwyaki. Roish Lakpada Marueba Pau Amokana Pijari.
Vijay Diwas ki thauram Manipur da su pangthokre. Lan tawbada khushuklai yamna leibagi wakhak natana aikhoigi lanmi singi thauna amadi mathau da puning changba duna mai pak pangamani haina Governor Ajay Kumar Bhalana phongdokre. Amadi Delhi dagi Imphal tamna cycle da santi ki paujel puduna lakliba transgender malem thongam ki solabi mama binona maki machana tek da kaidana pongna phamlam dam yorokpa khorang ngairi. Hojiki oinadi ISTV na pijaba pau matang salujare ni tabi basing mamukana.